abakozi abamuduka abakozi abamufactory n'abakozi bingi koka niyenda ngambe abakozi aba specifically abakutaha omuka ukashanga omuntu numurara nawo omuka numurara nawo omuntu twegendesereze munonga abako omuntu ruhanga katuyo kamerejo tokubasa kureba omuntu oyitoga omuntu n'omusoro tokubasa kukimanya tokubasa kuri omuntu a face ya ahunamire kamwe tukonkoga omuntu ayina amagezi tokubasa kureba omuntu nanabashomere bintelligence akamure bamisha tukonkoga omuntu n'omushumo simani is a sif it's very rare tokubasa nabwecho abantu mureke kutunga abakozi omuntu akiza wawe ariyo omukozi naza kurara n'abana bawe mu kishenje tokumumanya taina national ID taina endangamuntu taina baraye kuruga then okamwikiriza akazo mu kishenje akararamu n'abana bawe wachetegeza omuntu ogwe nubundi tomuchebize nkana bagambire nti ari ebintu ebitari expensive ebishemire kumanya umuriyeka organized iwe n'umukazi wawe n'abana bawe batano muryaho muri class ndijo wachetegereza hata orobesade n'umatungo omuntu ogumusi arote sesimira kurabamo tibyo kwehurira konka nebyo kwerinda amagara yes omuntu ogwe ashemire kucheberwa ashininga ashemere kutunga embazi nke amabende zo bamwimbazi yenjoka bamuchebere chikororo bamuchebere HIV bamuchebere endwara STDs bamuchebere typhoid bamuchebere abake ndwara ezimwe nizikora ki akomuntu najati mwishinga HIV no muchebera yes no muchebera because it's going to stay with your children. Typhoid no muchebera because typhoid naza kukamurura butunda kandi obutunda no manya ati yaheza kujanza mu birya no manya ebikuza kurata nabwecho omuntu ogwe mu muchebera echo kukirawe mugende atunge amabara omanya hakuruga chairman LC1 atero stamp nyawo muntu ogu ni mumanya nazarwa cyabujimbi amazina geno nishe na nyina ni mumanya so that amanywe ogume no muntu ogwe ateke honest motel hello ogwo muntu bakweta Ronald no manya muntu mumanya yes so no mwana wa mtabano wakagiza yes ogume no muntu reka kwate kisigaze okakire bawo kine kifuba oteki nachi ntisakuteme bisiku byanje ntisakuteme bisiku nibuwa nisitemo nchikwata jambe nchikutemagura nkama amana gagicine ngo kirakoze cyarwo bisiku kikakiriza abana bawe mumanye bakuruga secondly ombintu byamagara bashemeruka ka level yanyo y'umuro omuntu akuza kunyunkira katunda akakwata munenga umuntu ariyo naza kunyijira umbumba onyetegeza omuntu akuza kurebera nuwo takwenda kuchebeza typhoid ebintu bibiri ebyamagara na security ahamukozi very very important mubireke ngo mwabikora mwaza kutura n'omuntu security and health n'ebintu birukuru muno kwanko bireba iwe na bireba okumbereba yabane kukigweho kituziherese drink Fresh Uganda Shana Haba Gentle Wash hamwe na water and